Agar pungkas lagu terakhir bikin orang sale rea supaya bahagia. Perak, mari kita kumpul. Kita akan sempat akhir di sesi ketiga. Yuk kumpul di sini. Di langit hilang apa yang asing di mana? Di mana? Rizky Nizar. Asik Road Production, terima kasih. Ayo kau. See you next job barang Sanggar Pak Ega.
Lagi saya lagi untuk seluruh tamu undangan telah hadir.